UMLE ka Nongpoh ba Miral Bonds im ulasami ki developmental grant ha kasyang Umshaken kabakot siya kumba pralak tingka da ka jingtemu ban kentiyo ya ki jingtay hapo kathan na benta ki jingmentoy ki kentay bat ki samla kumju. Nagajingmang Pisa hapo jong ka scheme SRWP na benta usnem 8,000 arpulay 8,000 arpusaw labu sanlak tingka na benta bantay ya kaying jong kajing yaseng kentay ha Umshaken nalor kajingmang kaba laylak tingka siya ka Umshaken Sports Club na benta ka VIP Gallery Hamadan Football Umshaken. Kani kijing sami ki work order menta ka deka batch ka benengkong jong kani ka wat ka menta ka baar jong senam arjar pulai arpu ra namar bagi jing penmang dan usnam beladem nang jo menta ba kelakut ka kod kondok ilayo e kani galat ban wan chapi ban IT kat kum ki jing don kam ki bapi pilapan ya kini ki work order ngi sa IT ki don artli kawai gede naga benta kaying jong ji sengen thei kumba i chairperson ila pensno nang ka kawai pat kadi naga benta jong ka sport cultural club.